السلام علیکم تماشابینان عزیز. نشری مخصوصی برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه است از استودیوی مرکزی شبکه تلویزیونی ولایت سوخت که موضوع حفظ ارزش‌های ملی و وضع منطقه و جهان را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. با مقصد بررسی مسئله مذکور به استودیوی مرکزی شبکه تلویزیونی ولایت سوخت دعوت شدند استاد که از کارشناسان دائمی برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه نصرالدین زاده زمان‌الدین با استفاده از فرصت مناسب همچون مسئولی برنامه برای سهم ارزنده در نشرهای دائمی برنامه به شما اظهار سپاسمندی بیان می‌نماییم. در حقیقت وضع کنونی جامعه معاصر از هر وقت بیشتر حساس‌تر، مرکب‌تر و پیشگویی نشونده‌تر باقی می‌ماند و در حقیقت ما امروز می‌بینیم که توسط رسانه‌ها و تحلیلگران تحلیل کردند که امروز در بیش از 100 کشور دنیا نزاع‌های گوناگون به وجود آمده ایستاده است و تحلیل مسئله مذکور هم هدف اساسیش از آن عبارت است که ما از حالت کنونی جامعه جهانی برای خود چی برداشت گرفته باشیم، چی درس گرفته باشیم. و چون پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم مولا رحمان هم چندین مرتبه تاکید می‌دارند که جمهوری تاجیکستان همچون عضو کامل حقوقی سازمان ملل متحد نمیتواند که از این خطرهای جهانی کنار باشد. استاد مرحمت، اندیشه شما مختصر درباره وضع حساس جهانی معاصر. بله، درست قید کردید که وضع حساسی امروزه جامعه جهانی همه رو به تشویش آورده است و امروز به حسابی که قاره یافت نمی شود که اونجا یگان مناقشه نباشد، چی خاراکتری اقتصادی داشته باشد، اجتماعی داشته باشد، سیاسی داشته باشد یا که عملهای جنایی داشته باشد. بله، چنین پیچیده حالتها در همه دولتها، در همه منطقه ها مشاهده می شود و امروز واقعا گفته می شود که جامعه جهانی بیمار است. افزای اون به حالت غیر انتظاری، غیر چشم داشتی، غیر گومانیزمی امروز رنگی وز کرده است و بعضی ها با یک نگاهی ساده لحظانه حیران می شوند، به خود می پرسند که مگر چنین ممکن است؟ در عصر 21 در عصر 21 وقتی که ما سازمان ملل متحد داریم، قانون‌های بین المللی داریم، تلویزیون های بین المللی داریم، کارشناسان بین المللی و سیاستمداران بین المللی تاثیررسان داریم، لیکن به همه همین عنصرهای اداری و بین المللی نگاه نکرده دولت های یافت می شوند، گروه های یافت می شوند از پی عملی کردن مقصد های خود هستند و با مرز این یا اون دولت، با اقتصادیات این دولت، با تحریم های خود، با عمل های خود ضربه ها میزنند و جامعه متمدن تاجیکستان یک جنگ تحمیلی شهروندی رو یک گذشته نچندان دور با برداشتی درس های برای حیات مهم، برای سیاست مهم، برای دولتداری مهم و برای بگذار در یک نگاه کوچک زندگی شخصی خود مهم برداشتند و ما میدونیم که هر یک جنگ مدهش چی عاقبت ها دارد. عاقبت های آن رو ما پس سر کردیم و پس سر کرده ایستادیم. این البته سرسانی و سرگردانی است، این خانه ویرانی است، این از دست دادن نزدیکان است، این اقتصادیات پست است، این بیکاری است، این بینوایی است، این روی خط بسیار درازی بدبختی ها است در مجموع. و امروز مشاهده می شود شهروندان ما می دانند که انا همون دولت هایی که با چنین مناقشه ها گرفتار شدن برای مردم همون کشور، برای شهروندان اون چه عاقبت های مدهش به بار آورده می توانند و با آن نگاه نکرده که اقتداری عصر 21 چی از لحاظ ذهنی، چی از لحاظ اقتصادی و تکنیکی پیشرفتن باشد که امکانیت خیلی محدود است که تا یک دولت تواند که باز همون
иқтидорҳои иқтисодию иҷтимоию сиёсии худро барқарор кунад, ё ки ҳамон ҳудудҳои аз даст додаашро баргардонад, ё ки ҳамон аҳолӣ кушташударо аз нав гӯем тавлид кунад, ё ки ҳамон корхонаҳо рӯи кор оянд, ё ки дигар сарватҳои табиӣ аз нав коркард шаванд. Яъне ба роҳ мондани иқтисодиёт, иқтидорҳои иқтисодӣ бо назардошти ҳамаи имкониятҳои замони нав ҳамоно ҳам кори мушкил аст. Ва мо дар мисоли ҷумҳурии Тоҷикистон медонем ки мо замина ба замина чӣ қадар корҳоро дар доираи нақшаву стратегию барномаҳои давлатӣ амалӣ карда истодаем ва амалӣ мекунем, боз мушкилоти нав рӯи кор меояд, боз сарчашмаҳое ки қувваҳои нав мехоҳанд, яъне имкониятҳои нав мехоҳанд, боз рӯи кор меоянд. Яъне рушд кардан бо назардошти омилҳои иқтисодиву иҷтимоӣ мушкил аст. Барои ҳамин вазифаи ҳар як давлат бояд дар ҳамин замони ҳассос бо назардошти ки ин ҳама муноқишаҳо шуда истодаанд ва ҳатто мана дирӯзам амрико қувваҳои худро ба минтақаи гӯем амрикои лотинӣ фиристон барои сарнагун кардани як роҳбари як давлати дигар. Нимқораи Арабистону Африқо бинед чӣ ҷангҳо, чӣ забткориҳо меравад ва одамон дар як муҳосираи паёмадҳои бади ҷангию иқтисодию иҷтимоӣ ҳатто нони мехӯрданӣ надоранд. Ва имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ гуфтем бо ҳамин қадар институтҳои идоракунии худ дорад, даҳони худро бастааст, чашми худро пӯшидааст ва гӯши худро кар гирифтааст. Аз ин лиҳоз бо як нигоҳи борик ҳар як вазъияте ки рӯи кор меояд бояд таҳлил карда шавад ва ба он хорҳое ки дар ин роҳҳо пошида шуданд бояд мо по нагузорем ки як осеби ҷиддӣ мебинем. ташаккури зиёд. дар ҳақиқат як ишораи бисёр хубе кардед вобаста ба воқеаҳои мудҳиши солҳои 90 ки ибтидои солҳои соҳиби истиқлолии кишвари мо ба ҳисоб мерафт ва мо дар анаҳамин лаҳзаҳое ки инҷо боло ҳам ишора кардед вазъи бисёр ноором дар минтақаҳои гуногуни олам аз он далолат медиҳад, аз он шаҳодат медиҳад бори дигар ки мо бояд дарк кунем. Албатта ин муҳити инсоният ҳамин аст ки чизе ки мо дар даста мо ҳаст ба қадраш намерасем. мисли ки анамун давлати бузурги сомониён ҳам аз анаҳамон ба қадри он расидан аз байн рафту мо ҳазорҳо солҳо бедавлат будем ва шукрона ки мо имрӯз бори дигар охирон шанси шояд таърихии мо аст ки соҳиби давлати миллӣ ҳастем ва вазъи кунунии ҷомеаи муосир ба фикри ман метавон ҳаминро хулоса кард ки агар як кишвар аз даст рафт дигар ҳеҷ вақт ман фикр мекунам ки соҳиби истиқлоли комил шуда наметавонад. Ба ҳамин хотир имрӯз ҳар як нафари мову шумо ман фикр мекунам аз шаҳрванди оддии кишвар сар карда то сатҳи анаҳамон вазирони мо бояд дарк кунанд ки масъулияти мо дар баробари масъулияти касбӣ як масъулияту рисолати бузурги миллие бояд дошта бошем барои ҳифзи ҳамин арзишҳои миллӣ чун истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ. Ва мо набояд фаромӯш кунем ки зимоми давлатдориро Эмомалӣ Раҳмон аз вазифаи вазириву кабирӣ ба даст нагирифтааст. ҳамон ғурури миллӣ, ҳамон ифтихори миллӣ, ҳамон як ҳисси баланди ватандӯстӣ буд ки нисбат ба ҳамин масъала бетараф набуд, дар ҳоле ки дар камтарин вазифаҳои давлатӣ намехостанд кор кунанд, бо тарс аз ҷони худ мегурехтанд аз вазифаҳо. лекин як ҷавони 40 сола дар ҳамон лаҳзаҳо омода буд ки не ин ки ҷони худаша қурбон кунад, балки таҳдид ба ҷони зану фарзанди Эмомалӣ Раҳмон буд. яъне ба ивази омода буд ки ба ивази ҷони ҳам худу ҳам пайвандонаш ба ҳамин давлату миллат сулҳ оварда бошад. ва ман фикр мекунам дар ҳамин лаҳзаҳо имрӯз замоне фаро расида ки мо ҳам бояд омода бошем барои ҳифзи ҳамин арзишҳо, дар сурати зарурӣ ҳамин гуна ҷонбозиҳо кунем, чун ҳамин арзишҳои миллие ки дар боло ишора кардем мисли гавҳараки чашм ҳифз карда шавад. ва имрӯз дигар барои миллати тоҷик ман фикр мекунам бояд нангу ор бошад ки рафта ҷавони тоҷика аз ду дасташ қапида ба хизмати ҳарбӣ бубаранд.
امروز شاید در نزدی من فکر میکنم ما باید همین گونه کارهای ایدئولوژی رو با وجود بیاوریم که شروع از همون نفرانی که خودشان باید نمونه باشند، فرزندانشان اولین شده به نزد دری همون کمیسریات های حربی باید بروند تا که مردم هم در نوبت باشند. و استاد میخواستیم در همینجا همین اندیشه شما وابسته به هوشداری و مسئولیت شهروندی هر یک شهروندان جمهوری تاجیکستان در حفظ ارزش‌های ملی. بله، شما بسیار هم فکرهای خوب مطرح کردید. بینید که امروز با امید هیچ کس بودن نمیشد گفتن که ما همدین‌هایمون با ما کمک میکنن یا که همسایه با ما کمک میکنند یا که قوم‌های خود ما کمک میکنند. نه، هیچ کس با ما کمک نمیکند. ما دیده ایستادیم نمیکنن. از این لحاظ یا که کمک کردن هم نمیمونند. امروز چنان بازی‌های سیاسی، دستگاه‌های اداروی گوییم سیاسی رشد کردن که حتی یک گوییم راهبری دولت در همون منطقه نمیتونه یک تصمیم مستقل گیرد که تصمیمش بیکار میشود. یگان کار کردن نمیتونه. در حال اقتصادیاتش زیر تحریم قرار میگیرد که یگان کار کردن نمیتونه. از این لحاظ اشاره اون است که امروز ابرقدرت ها چنان دستی دراز دارند که میتوانند گویم امروز خانه شما رو آتش زنند. شما نمیدونید از کجا این کار شد. شما با دولت سامانیان اشاره کردید. پیش از اون که از 3 سمت با دولت سامانیان گویم حمله کنند، اول کارهای ایدئولوژی رو راه موندن. اول بین مردم گفتن که در همون دور در کتابش نظام الملک درباره انا همین حالت ها بسیار اشاره ها کرده است، فکت ها آورده است که چی دسیسه ها، چی کارهای گویم استخباراتی و جاسوسی عملی کرده میشد در همون منطقه ها که بسیاری راهبران و منطقه های دولت سامانی از اون بیخبر بودند. مثال میگفتن که اگر که تکیهگاهی ما فرض کردیم عنصرهای دین اسلام باشد، پس فرق ندارد که غزنویان بیایند، قراخانیان بیایند یا که دیگران بیایند این حدودهای دولت سامانیان رو گیرند. یعنی ایدئولوژی چنان پست رفته بود که با دیگر عنصرهای عمومی مردم رو با بای دادن، با تسلیم کردن دولت برای مبارزه نبردن آماده کردن و یک شبی گویم سال 999 یک دولت پراکنده شد. چی گفتن میخواستم؟ پیشوای ملت اگر اهمیت داده باشد از همون سینی 40 سالگی برابر اون که آتش جنگ را خاموش میکردن یک سمت دیگر رو پیشبری میکردن. این هویت ملی بود. میگفتن هویت ملی، غایه ملی، هویت ملی، غایه. درباره هویت ملی بسیار سخن گفتند، بسیار کتاب نوشتند و همین بزرگداشت دولت سامانیان هم به خاطر بیدار کردن مردم بود که از هویت ملیشون آگاه شوند. این بیدار کردن یا که شناس کردن، زنده کردن آیین‌های ملی و ایدها، این همه برای هویت ملی رو بلند کردن است. شما باید دانید که شما کی هستید. تاجیک هستید. در پشت شما یعنی همون شجره که شما دارید از کدام عنصرهای عبارت است، کدام ارزش‌ها دارد. شما نظر کلدی استاد بخشش میگه که زیدوری زمانه ها رسیده. بله. این گویم قطار یا این مصرعی که در این سرود ملی اومده است، این یک معنی خیلی چقدر از دوری زمانه ها رسیدیم. ما با این زبان اومده رسیدیم، با این فرهنگ اومده رسیدیم. ما هم خیلی یک ملت خشک و خالی که در انبان تاریخش هیچی نداشته باشد نیستیم. ما بسیار هم با خود ارزش‌های قیمت داریم. هر یک تاجیک در خودش بسیار عنصرهای قیمت دارد. باید
бо тоҷик будани худаш бояд ифтихор кунад, бо ҳамин сарзамин ифтихор кунад, бо ин арзишҳояш ифтихор кунад. ҳеҷ ҷои шармаш нест ки тоҷик дар куҷое бошад набошад аз ҳамон ҳатто гӯем урфу одатҳои кӯчаки худаш бо як шиор мисол муаррифӣ кунад ки мисол ҳамин урфу одати ман аст гуфта. аз ин лиҳоз вақте ки ҳуввияти миллӣ баланд мешавад, рисолати ҳар як шахс дар зиндагиаш баъд муайян мешавад. бояд вазифаи мо фақат хӯрдану нӯшидан ё ки дар вақте ки дар фаъолияти ин ё он вазифа ҳастем фақат як омаду рафту хушку холӣ як мо қолибе ки пеш муайян шуда буд гӯё бале бояд мо имрӯз гӯем ба ҳамон рисолати пешӣ бояд имрӯз барои рушди давлат мо бояд ғазо кунем, барои ин ҷиҳод кунем, барои рушди давлат, барои арзишҳои давлат, барои иқтидори иҷтимоию иқтисодию сиёсии давлат бояд мо ҷаҳд кунем, кӯшиш кунем ва аз худгузаштагӣ кунем. яъне имрӯз дигар вақти хоб кардан нест, бояд хоб ҳам наравем, бояд мо чунон меҳнат кунем, чунон фаъолият кунем, чунон пояҳои давлатдориро мустаҳкам кунем ки ба ана ҳамин такондиҳии замони нав тобовар шуда тавонад. чунки ҳоло хеле вазъият ҳассос аст. як бозиҳо, як корҳое ҳаст ки мо ҳатто тасаввури онро надорем. яъне имрӯз якбор дигар бояд мардуми тоҷик ба тамоми арзишҳое ки дар ҳамин кишвар ҳаст, арзишҳои таърихии мо ҳаст, бояд ба ивази ҷони худаш бояд истодагарӣ кунад. ба ивази дигар ҳоло дигар арзишҳо мо ҳисоб намекунем, бояд мо ҷони худро диҳем. вақте ки мо ба ивази ҳар як арзиш ҷони худро мемонем, ин кишвар баъд он вақт кишвари ҷоноҷони мо баъд ватани ҷони мо ҳисоб мешавад, модари мо ҳисоб мешавад. аз ин лиҳоз имрӯз аз ҳар як мансабдор, аз ҳар як шахси таъсиррасон, аз ҳар як афроди ба нангу ор талаб карда мешавад, даъват карда мешавад ки солҳои беҳтарини ҳаёти худро, таҷрибаи худро, малакаи худро барои рушди ҳамин давлат бояд сарф кунад. бо ҷамъ кардани маблағ, боигарӣ, пас аз дусе гӯем зинаи аберу набера аллакай шумо як бегона ҳастед ва ё аллакай байни худ он маблағи шумо имрӯз вақт ба ҷамъ кардани сармоя бояд сарф нашавад. имрӯз мо бояд пояҳои иқтидории давлатро созем ки ҳама як зиндагӣ шоиста кунад. ташаккури зиёд, саломат бошед. ва Темур Малик, Муқанна ва дигар Деваштиш ва дигар қаҳрамонони халқи тоҷикам ба хотири ҳамон қаҳрамонӣ мо имрӯз ном мебарем. Рӯдакиву Синову дигар бузургонро барои ҳамон илму саҳми арзанда дар рушди тафаккури ҷаҳонӣ гузоштанашон имрӯз ном мегирем. ва устод хеле ишораи хуб дар бораи ҳамон эҳёи дубораи шинохти чеҳраҳои таърихӣ ба ин миллат ва барои ҳамон соли бузургдошти имоми аъзам ва ҷашни давлати Сомониён ва дигар ҳамон бисёр ҳар сол яъне аз ҷониби бевосита пешвои муаззами миллат ба ифтихори ин ва ё он чеҳраҳои бузурги таърихии мо ё он рӯйдодҳои муҳими таърихӣ як соли махсус эълон карда мешавад. ва дар ҳамин ҷо мо бояд дарк як масъулият кунем ки эҳёи Наврӯз ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул гардиданам ҳамин самараи истиқлолияту самараи имрӯза давлати мо ҳаст ки мо он анъанаҳои бузурги аҷдодии худро дорем эҳё мекунем ва як боиси ифтихор аст дар ҳамин сола Наврӯз. ростига ман вақте ки ҳамарӯза дар шабакаи иҷтимоӣ даромада аз агенти миллии иттилоотии Ховар хабардор мешудам, аз президенти Штатҳои Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп, роҳбари Созмони Милали Муттаҳид, дигар созмонҳои байналмилал ва дигар ҳатто кишварҳои ки Наврӯзро пештар ҷашн гирифтанашро манъ мекарданд, ба унвони пешвои муаззами миллат паёмҳои табрикотӣ фиристоданд бахшида ба Наврӯз. яъне ҳамаи ҳамин эҳё кардани чунин анъанаҳои неки ниёгони мо самараи ҳамин истиқлолият аст. яъне мо бояд дарк кунем ки ягона хонае ки имрӯз нозу нӯзи моро мебардорад,
ягона маконе ки мо худамонро орому осуда ҳис мекунем ҳамин тоҷикистони ҷоноҷони мо ҳаст. бибинед ҳатто тоҷиконе ки дар дигар кишварҳо ҳастанд чӣ гуна мебинем сурудҳои моро дар шабакаи иҷтимоӣ гирифта як таҳлил карда як бо ифтихор яъне ба қадри ин чиз ман фикр мекунам чизе ки одам дар даст дорад ин муваи инсонӣ ҳамин аст ки ба қадраш намерасад. ман фикр мекунам ба қадри ҳамин давлат имрӯз бояд расид. ва чизи муҳиме ки инҷо ҳаст ман фикр мекунам дар охири барнома бояд матраҳ кунем барои ана ҳамон нигоҳдошти идеологияи миллӣ. ва боло ҳам ишора кардем ки агар хоҳанд ки давлатро аз байн баранд миллатро пароканда мекунанд. миллатро агар пароканда карда намешаванд ба фарҳанги ӯ зарба мезананд аз ҳамон бегонапарастиву ифротгароӣ хурофотпарастӣ. чун мегӯянд миллатеро гар рафт оинзидаст мисли хок аъзои ӯ аз ҳам шикаст. ва албатта ки аз ҷониби масъулини блокҳои идеология мо мебинем ки бо усулҳои деҳа ба деҳа хона ба хона корҳои идеологӣ рафта истодааст. ва то чӣ андоза ҳамин корҳо таъсиррасон ҳастанд, то чӣ андоза нафароне ки ба он ҷо мераванд метавонанд ки ана ҳамон чизҳои заруриро ба онҳо расонда битавонанд. ин масъалаи дигар аст ки ман фикр мекунам масъулин бояд сари ин масъала ҷиддӣ корбарӣ кунанд. ва масъалаи дигар устод шумо боло ишора кардед, дигар дар он давра агар институтҳои махсус ташкил мекарданд бо дар ин асри техникаву технология бисёр корҳои идеологӣ бо як усули нави замонавӣ ва бо истифода аз технология рафта истодааст. ҳатто бибинем ки масалан барномаҳои махсус дар ҳамин шабака бибинед дур намеравем. ҳамин имрӯза душманони миллат ки хиёнат дар дохил карданду имрӯз аврупо ба онҳо паноҳандаи сиёсӣ додаасту ба онҳо имконият додааст ҳатто барои як барномаи ифротгароёнаи шабакаи экстремистии ислоҳ дар як моҳ чанд ҳазор доллар маблағ сарф мекунанд. чанд ҳазор доллар маблағ ва дар як ҳамагӣ барнома чандин нафар корманд ҳаст кор мекунанд. яъне аҷаб нест ки имрӯз байни гурӯҳи экстремистию террористӣ ҳизби наҳсад ташкилоти экстремистии террористӣ ва паймони миллӣ аллакай ҷангу муноқиша рафта истодааст барои ба даст овардани роҳбарӣ. ва устод аз шумо мехостам имрӯз мо бояд дар баробари он усулҳои корие ки имрӯз роҳандозӣ карда истодем кадом корҳои идеологӣ бо кадом усулҳо имрӯз роҳандозӣ карда шавад ки дар чунин муборизаҳои иттилоотӣ барои ҳимояи арзишҳои миллӣ мо рақобатпазир бошем ва тавонем ки ана ҳамин хатарҳое ки ҳаст мо пешроҳашро бигирем. марҳамат. ташаккури зиёд. шумо хеле ишораи хуб кардед ки имрӯз усулҳои нави гӯем таъсиррасонӣ бо истифода аз технологияҳои муосир рӯи кор омада истодаанд. бале имрӯз хусусан бо истифода аз интернет шабакаҳои иҷтимоӣ мо назора мекунем мебинем ки асосан то синни 30 сола гӯем истифодабарандагони гӯем фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд. ва имрӯз бо истифода аз зеҳни сунъӣ ва алгоритмҳои кории ана ҳамин барномаҳо имрӯз як гӯем портрет яъне як симои мафкуравию ақлонию зеҳнии ҳар як истифодабаранда аллакай дар анамун хирманҳои анамин барномаҳо аллакай сохта шудааст. яъне шуморо медонанд фарз кардем аз чӣ истифода мебаред, чӣ тамошо мекунед, чӣ мехонед, куҷоро нигоҳ мекунед, чанд дақиқа сарф мекунед, аллакай медонанд ки хаёмиддин мисол масъалаҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, идеологӣ таваҷҷӯҳ мекунад, портрети шумо ҳамин хел мебурояд. ё як киси дига фақат мисол ягон чизҳои ғайриахлоқӣ тамошо мекунад, аллакай мефаҳманд ки ин чӣ хел одам аст. бо ӯ дар ҳамон усул корбарӣ мекунанд. бале барои ҳар як кас имрӯз дар ҳамон телефонаш вобаста ба эҳтиёҷоташ, вобаста ба нигоҳаш, ба ақлаш маводи даркорӣ паҳн карда мешавад. ҳатто телефонҳои мо гӯем гӯшт мекунанд. забони тоҷикиро хеле хуб мефаҳманд. бо кадом забоне бо шева ҳатто агар суҳбат кунед, аллакай телефон боз мекунед, ҳамон чиҳо пайдо мешаванд. аллакай медонанд ки
бо кадом усул ба гӯем истифодабарандагон дар ин ё он минтақа ҳатто давлатҳо ҷудо шуданд, кадом мавод пешниҳод карда шавад ва чӣ гуна ба зеҳнҳо гӯем зарба зада шавад. аз ин лиҳоз чӣ мехоҳам гуфтан? яъне мо гуфтем ки то 30 сола анакун бед ҳамина таҳлил мекунем. аз имрӯза бешубҳа гуфта метавонем ки аз гӯем 6 сола гӯем ё ана поёнтар ҳам мефурем аз 4 сола то ҳамин гӯем 35 сола ҳама телефон дорад. ҳам кӯдаке ки ози хондан навиштан баъзеш гап задан наметавонад, ӯ низ якчи нимчи тамошо мекунад. ҳатто имрӯз ҳамун филмҳои тасвирӣ низ бо як гӯем мундариҷаи хос барои кӯдакон нишон дода мешаванд. яъне ман чӣ мехоҳам гуфтан? анакнун мегирем, яъне то 6 сола дар ҳудуди боғчаҳо ҳастанд, аз 18 сола гӯем то 22 сола дар ҳудуди донишгоҳҳо ҳастанд, гӯем аз ин болош гӯем дар корхонаҳо ҳастанд ва аз ин болош гӯем дар ягон муҳоҷират ҳастанд. мо бояд чӣ кор кунем? мо бояд донем ки анамин ҳудуди асосие ки осебпазир аст дар кадом ҳавзаҳои гӯем иҷтимоӣ қарор доранд. мо имрӯз бояд кор бо ози шумо ишора кардед хона ба хона. бале хона ба хона асосан ҳоло бозиншастаҳо ва онҳое ки кор надоранд бо онҳо сару кор доранд. лекин он қисми асосие ки гӯем хеле дар ҳолати ҳассосу бетаҷриба қарор дорад, зеҳни тоза дорад, яъне гӯем онҳое ки дар боғчаву мактабҳои миёнау мактабҳои олӣ ҳастанд, ки бо онҳо бояд кор кунад? бояд мо ба системи маъриф дар самти идеологиш, яъне дар самти тарбиявиш бояд хеле корҳои зиёд кунем. албатта мо консепсияи миллии тарбия дорем, лекин ман мехостам аз фурсати муносиб истифода бурда гӯям ки бояд мо дар ин самт маблағҳо бояд ҷудо кунем. ин бо як кори хайриявӣ ҳам бояд набошад, чунки ин як ба пойдории давлат вобаста. вақте ки зеҳнҳо хароб мешаванд, ба идеологияи мо аллакай таъсир мерасонад ва он ҳама кӯшишҳое ки мо дар самти ҳуввияти миллӣ карда метавонем камтаъсиртар мешаванд. барои ҳамин ман мехостам гӯям ки имрӯз бартариятҳо, интихобҳо дигар шуда истоданд. мо бояд дар самти тарбия, яъне дар самти идеология анамин табақабандиро бояд дуруст донем бо мактабҳои миёна, бо боғчаҳо, бо донишгоҳҳо, бо дигар муассисаҳои гӯем корӣ ва коро ҷиддӣ ва бо тарзи аллакай тамоман дигар. рад гуфти рӯсо ради галочки барои ҳам ту кор барои кор не. мо бояд ягон ҳамчун як рисолати миллӣ инро бояд иҷро кард ва унсурҳои бардошт ё ки баҳодиҳӣ онро низ бояд кунем. то кадом дараҷа мо бигзор ҳамин хона ба хона кор кардем ё ки дар мактаб кор кардем, дар боғча кор кардем, то кадом дараҷа натиҷа дод. кани механизмҳое ки анамин бардоштҳоро баҳо диҳанд. мутаассифона ман фикр мекунам пурсишҳои афкор бояд пурсишҳои афкор, дигар чизо ки то кадом дараҷа ҳамин хел аст, ё ҳатто минтақаҳо ин он. мисол ҳамин бинед ки як 10 сол пеш буд гуфтанд ки ҳама хонаҳо берун шавед ки ҳозир соати 12 замин меҷунбад. ҳама содда берун баромаданд, дузҳо даромаданд, ҳама ҷо ғорат карда рафтанд. яъне чунон соддалаҳвона, чунон як беасосу бепоя метавонанд мардумро ин кунанд ё он кунанд ки як хисороти иҷтимоӣ иқтисодӣ ворид шавад. яъне ино мисолҳо бисёр ҳастанд. яъне мо механизмҳои баҳодиҳиро бояд имрӯз баробари он ки кор мекунем, фаъолият мекунем, низ бояд дида бароем. ташаккури зиёд, саломат бошед устод. ва ишораи бисёр хуб дар баробари оне ки мо имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти то мактабӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёна ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ корбариро ҷиддӣ ба роҳ монем. ҳама чиз ман фикр мекунам ки ҳамин самимӣ бошад. дар кӯчаҳо, дар хиёбонҳо ҳам имрӯз мегардем. ман боре шоҳиди оне нагардидам ки вақте ки суруди миллӣ садо медиҳад, ҳамон нафаре ки рафта истода бошад, шояд 3-4 дақиқа вақте ки мегирад истода дар ҳамон ҷо бо эҳтиром ба ҳамон суруди миллӣ бигузор ҳадди ақал ки намехонад ӯро гӯш карда бошад.
ببینید در ورزشگاه‌های بزرگ فوتبالی که صدها هزار جای نشست دارند، سرود ملیشان رو چگونه می‌سراید. و من فکر میکنم که این مسئولین در کمترین چیزها ما باید امروز جدی مناسبت کنیم و در مسئله همین ساحه معارف هم ما نباید فراموش کنیم که زمانی که ما از تاریخ تا به امروز از قهرمانی های خلق تاجیک تا در وقتی رسیدن به استقلالیت از صدرالدین عینی و مثلا قهرمانان تاجیکستان شیرین شاه تیمور، میرزا ترسونزاده، بابا جان غفورов، امام علی رحمان یادآور میشویم. در برابر همین بزرگان از عمق تاریخ هم داشتیم نفرانی که خیانت به این دولت و ملت کردند، شهرهای بزرگ تاریخی ما رو دروازه هایش رو گشودن برای دشمن ملت. و در وقتی که همین تقسیمات های ملی حدودی بود، شیرین شاه تیمور و نصرت الله مخصوم به عوضی انا همان جانشان خواستند که این دولت سازمان بیابد. یعنی ما باید این چیزها رو فراموش نکنیم. امروز ما شکرانه از همین استقلالیت باید درک کنیم که چقدر استادای صاحب عنوان داریم و یک بار گفتی شما باید تحلیل باشد که چقدر از استادهای صاحب عنوان ما استادهای تاثیررسان هستند. و من فکر میکنم که وابسته به همین مسئله در برنامه‌های آینده اندیشه‌های جالب صورت میگیرد و وقتی جدا شده به برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه به انجام میرسد. من با استفاده از فرصت مناسب استاد عزیز به شما برای اشتراک و ابراز اندیشه‌های سازنده اظهار منتداری بیان میکنم. تماشابینان عزیز، بار دیگر اشاره بر آن میکنم که امروز آخران شانس تاریخی ملت تاجیک همین دولت تاجیکستانی صاحب استقلال است و هر یکی ما و شما وظیفه داریم که در حالت ضروری به عوض جان این ارزش‌های ملی را حمایت کرده باشیم. در اجرای این رسالت ملی برای هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان موفقیت‌های بی‌نظیر را تمنا می‌کنیم. تا برنامه‌های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.